koop en ek het actually een in my hande gehad. En toe het hulle die afkondiging gemaak dat jy nie 'n televisie kan koop sonder die lisensie nie en ek het die lisensie by die huis vergeet. Samsung UHD. Babies took a very unique approach this year in partnership with Game and DIY, and for the first time we opened the mall at midnight and the response was very encouraging and the stores have traded well.